Slav hevanlo êvar baş niha di rewşekê pir awarte de ez dê weşanê birêve dibim. Ez li balafirgehê me, balafira min dereng ket ji ber vê yekê min jî ev kir firsend ji were rewşê ragihînim. Rewşa Helebê a li Rojavayê Kurdistanê rewşekê pir lezgîn heye. Deqa dawî normal min plan kiribû îro bernameyekî çand û kültûrî ji were ragihînim. Min xistibû plansazî jî. Berbank mîvanê min bû, me pêra sohbetekî pir baş pêkanî bû, min stranê wî guderî kiribû, hemî qeyd kiribûn. Min amade jî kiribû, normal saet şeşa diket weşanê. Lêbelê çavkaniyê min ê Rojavayê Kurdistanê agahî dan rewşekî pir lezgîn heye, acîl heye li Şehbayê, Tifefatê, li her du taxên Helebê. Îjar niha berî ku ez li balafirê ser bim, got heta ku ez vana berhev nekim, ji were ranegînim. Dî dengê min hat tê we nayê we jî ez nizanim. Ji ber ku derdora min pir qelebalig e, ciyekî tam di nava xelkê de me, rêwî gelekin. Îja herkes ji xwe derdê wan cuda ye ama ême Kurda em li Kudrê ve jî derdê me yek e. Îja niha xeteriyekî pir cidî ya kompûjî heye. Li pêşiya Rojavayê Kurdistanê tenê du rêman e. Ya dibe baweyekî lezgîn bi hêzên Amerîkî yan jî Rûsan re bike vêtekiliyê. İdî bi rêyên dîplomatîk dibe, bi rêyên askerî dibe, çi dibe bila bibe. Pir baweyekî lezgîn mudaxeleyê Şehba Til Rifatê bike, mudaxeleyê Helebê bike. Li wê derê bi hezaran çekdarên YPG hene, bi hezaran sivîl hene, jiyana wan di xeteriyê de ye. Hêjmara sivîlan digêje belkî derdora 9 milyonê. Ev hemî jiyana wan di xeteriyê de ye. Dewleta Tirkiye rê neda ku korîdorekî vebe di navbera Rojavayê Kurdistanê û Helebê de ji bavê ber bi başûr ve hat û rê bi rê rêya M4 ku ji Helebê diçe Rojavayê Kurdistanê di min biçî re derbastibe. Ew rê kontrol kir, rê nade. Dewletekî pir bêbext e, dewletekî zalim e, alçak e. Dewletekî sedî sed dijminê Kurdan e. Ji vir û pê ve me pir jara gotiye. Ji vê saetê şûn ve yani kîjan Kurd dikare bawerî bi vê dewleta Tirkiye bîne. Niha nêzî 9 milyon însanên me ku ji Efrînê ji xwe maqdûrê wanan koçber bûne hatine li Şehbayê bijî bûne bi komkujiyekî pir cidî re rûbirûne. Komkujiyekî pir mezin dikare çêbibe. Di van saetan de hem ji hewa ve û hem jî ji reşeyê ve êrişt dikin. û dor li wan hatiye tengkirin ji ber ku cî korîdor tune. Yani insanê sivîl ji xwarinê, ji zat, di vê sermayê de ji her tiştî, ji her alîkariyê bê parman e. Yani hêzên navnetîwî eger nekeve nava hereketê, dengê min tê we nayê nizanim. Hêzên navnetîwî eger nekeve nava hereketê, ez ji we re bêjim tenê rêyekî dîmîne, ew jî rêbaza Kobanî ye. Rêbaza Kobanî serhildan bû, serhildana li Bakurê Kurdistanê. Li Rojavayê Kurdistanê bi milyona însan re bin ser xwe jî bi kêr nayê, dewleta Tirk got nade wan. Herkesî potansiyel terorîst dibîne. Ama li Bakurê Kurdistanê eger bi milyonan însanê me ji bo rizgarkirina Kurdên me ê Rojavayê Kurdistanê eger rabin ser piya seferberî îlan bikin, di çarçoveya seferberiyê de eger serî hildin, otorîteya dewleta Tirkiye ret bikin, yan jî zextê bidin ser dewleta Tirkiye ji bo ku wan operasyonên xwe, êrişên xwe yên hewayî, êrişên xwe yên reşayî, wan çeteyên xwe bidin sekandin, divê hêza xwe nîşan. Ez ji we lêborîn dixwazim dengê derdorê tê we nayê we nizanim ama tiştekî ez zanim yani konsantran min xirab dike dengê derdorê zarok hene yani restorantekî pir berfireh ya balafirgeh heye. Ji wextê min ji min re bêjin deng baş e ez bidomînim çimkî pir tişt heye dixwazim ji we re bixwînim. Deng baş e. Dengê min tê we nayê te we nizanim. Ka ji me re bêjin. Ha dibêjin deng baş e. Süper. İja normal vê saetê ji ber ku balafira min heye ez weşanê nakim. Weşana zindî normal nemümkün e. Ji ber vê ez pêş ta li saziyê ji vîdeoyê tiştekî hazir dikim dixim weşanê saet şeşe de we jî mîna dunya alemê dikarim ji xwe re qehweyekî vexwim ji xwe re benda balafira xwe bim. Ama nahêlin, nabe yani nabe nemümkün e. Ji di her şert û mercan de nizanin rewşa me wisa ye. Niha daxuyaniyekî lezgîn ya qesedê heye dixwazim ji we re bixwînim.
پاشی بری داخیانی بنیران جوره چی بیجن دقیقی داوی هه دقیق داوی لسر یا قامیش لو حسی کی وسایتی که هات بوم بکرن جهوا و هات بوم بکرن سه کس تداوم او هر سه کس جی شهید اما درباره ناسنامه یوان هر سه کسان ده تو داخیانی تو نیه ویگاوی نیسا به درونان ایرش کرنه ریا دنابرا قامیش لو حسی کی ده وسایتی که هاتیه بوم بکرن جهوا و سه کس تو وسایتی داوم و هر سه کس جی شهید بونه ev yek ev rojavê Kurdistanê ye ama aniha xeteriye herî mezin li şehbayê li taxên Şex Mesûd Eşrefîye yên Helebê pêktin. Di vê çarçovê de hevan ez were bêjim daxuyaniya kecekê heye bawekî lezgîn par vekiriye gelekî mühim e. Ez di wê qenaetê me de ku eger ev daxuyaniya kecekê bandor li milletê me yê Bakurê Kurdistanê bike dikare encamekî baş bi dest bixwe. Çünkü niha du çare hene. دو ری هنم جوره گو جبو کو اف دور پیچ اف خطریه کومکوژی یا لتلفات شحبا حلبی بداوی به دو ری هن اف پیشنیا زمانه یا برین دیپلماتیکون با امریکی را داخل بروسیا را داخل او دکیون حرکتی لجم دولت ترکیه جبو کو اف کومکوژی پکنه کومکوژی کو از بست کم yani مرو نکره تخمین بکه یعنی کشتنا به هزاران انسان قتلیام کی پر برفه یا اوه و یا جی سرهلدان ملت مد کاره پیشین دولت ترکیه بگیرن او سدی سد از دوی قرارتامه سرهلدان کی لباکور کردستان وکیل کوبانی دکاره پیشین دولت ترکیه بگیره çünkü ایرو ایرشتی که نه رخصنه کی سر بخواه نه وکیل داعشه یینکو ایرشتی کن چتین Permi Greday Devleta Türkiye'ne ÖSU'ya arteşa çıl bejin velhasıl naviyon cehneman Türkiye naviyon yapna ki meru bilip jibke ja hami Greday Devleta Türkiye'ne jaliye ma vaktine finanse kirin meru be Devleta Türkiye'ye yani be bavi wanra xudi wanra baqfe xudi wan dikare be desteklandin ja mesele ne çete ji hami askeri Devleta Türkiye'ne kanarlar yani fermiye جبرویه که برین دیپلماتیک وقتی هون جا ارتشا ترکیه را جا دولت ترکیه را ببیشن یعنی آمریکا یا روسیا گویان بکشینه تمامه و دمید کارن کوریدور بکن مروف کاره چاره کی ببینه ایدی مسئله جا اوه درواس بیه یعنی مروف بیدره بگیره بده یعنی برخودانه که اینها پر جدی هیه طبی او برخودانه مزن چقاس بسرد که و لهمبر 10,000 چته امزانن جعفرین داغرکری اف سه روزن جده هزاری زیادتر چته به تانک توپ وسایت زرخی کتن ریا خاطن سر حرمه کی بچوک ملتی کی مغدور و بریا 5-6 سالان جعفرین هاتون کوشبر کرن به خوارنن به زادن دوی سرمایه ده برپا ددن دوان شرط و مرجن هری زحمت چکو سیلحین چکو سلاح تونه دستی وانده نورمال ایشا زوره وانده چه ویگلی سیویل ویگلی مغدور یعنی عجایب یعنی اوه که بی اخلاقیه که پر جدی هیه آنها در روش الشرع الحلبی ده بنیره اجواره قصدی بکنیم اجواره قصدی بکنیم چه دی بیجه tamam نها اف هبام نو بنیره اجواره چه بیجه قصدی افشار کرامتی حمو کس بری خوابدن اینیم برخودانی چما دی بیجه سبب بیجواره بیجم فرمانداری گشتی قصدی دست نشان کرد که ایرشین دولت ترک و چتین و همو خاک و نرخ انگلی سوریه دیگه هدف اف بانکر افشار کرامت گلان اشار همو نرخ و هیمن مروباهی و آزادیه لحمر تاریتی ذهنیت داعش و طایب اردوغان شر روناهی و سرفرازیه شر سرکفتنا مزن و مسوگر کرنا جیانا هفبش اخوش کبراتی گلانه بانکا مجبو همو گنج و جوانن هرمه ین کرد عرب سوریان آسور و ارمن گنجین ترکمن و چرکز هیه
tevlî navara fên qesedeye PG'ye pejê bibin. Fermandariya giştiye qesede di derbarê êrişên dewleta Tirk û çetên wê de jî ev daxuyaniya nivîskî weşand. Di nava vê heftê de êrişekê pir berfireh diqewime, guhertinên bingehîn çêdibin. Hêzên rejîma Şamê di serî de li Helebê li gelek hereman hilweşiya, bêguman ev êriş yek serjaliyê dagirkeriya dewleta Tirkiye ve tê birêvebirin. Armanca wê dagirkirina hemû xaka Sûriyê ye. Lê bi taybetî jî heremên rêveberiya Xweser ji xwe re kirine hedef, kirine armanc. Bi vî rengî naxwazin gelê heremê weke gelê Kurd, Ereb, tevahî pêkhatiyên wê derê bi hev re di nava aştî de bijî. Ji bo vê yekî êrişekê berfireh li ser gelê heremê li ser rêveberiya Xweser pêkanîne. Planekê qirkirinê ya berfireh li ser gelê me heye. Bi taybetî li Şehbayê li Helebê xeteriya qirkirinê heye. Ev rewş ji bo tevahî gelê Sûriye bi taybetî ji bo heremên Xweserî Demokratîk rewşeke dîrokî jiyanî ye. Armanca van êrişan ne tenê heremên dikin serweriya Qesedî de ye. Bi giştî dagirkirina xaka Sûriyê ye. Dixwazin tola xwe ji hemû gelên heremê bigirin. Ev çend rojin şervarê me çi li elniya me mi çi jî li elniya Rojavayê Firatê berxwedaneke bêhempa berxwedaneke mezin şarekî mezin li dijî van êrişan dimeşîne. Bêguman hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bi hemû pêkhateyên xwe ve çawa ku di rizgarkirin û parastina herêmê de heta niha bi erka xwe re bû, rol leyst wê ji vir û şim ve jî eynî berpirsyariya xwe ya dîrokî pêk bîne. Berdêla wê çi dibe bila bibe, ew ê li hember van êrişan rawestin. Ew ê bi erka xwe ya dîrokî ya parastina herêmê û parastina gelê Sûriye re bin. Di vê mijarê de bila gumana tu kesî tune. Ev şer şerekî dîrokî ye. Di vê gelê me baweyekî çalak di nava vî şerê de cih bigire. Di vê li herêmê hîmê seferberiya giştî were avakirin, bi hêzên xwe yên parastinê re çi qesede dibe, çi asayîş dibe, di vê li cem wan baweyekî hevbeş kar bike. Di van rojên dîrokî de daxwaza me ji gelê me ji milletê me ew e. Ji bo parastina gundên xwe, ji bo parastina bajarên xwe tevahî herêmê gelê me mil bide milê hebû be. Deyeniyên parastinê de di çarçobeya şerê gelê şwereşkerî de bi erka xwe re be. Bi taybetî banga me ji bo hemû genç û ciwanên herêmê bi Kurdê xwe, bi Erebê xwe, Sûriyan, Asûr, Ermenê xwe, bi Türkmen û Çerkezê xwe, bi erka xwe bi wezîfeya xwe ya dîrokî rabin. Cihê xwe di sengerên berxwedanê de bigirin, tevlî navara fên Qesedê YPG'ye pejê bibin. Parara fêktinê maye û jî bixwînim xilas. Pir mühim e, rojên pir mühim in. Em dibêjin ev şerê heyê şerê namûsê ye, şerê însaniyetê ye, şerê kerameta gelan e, şerê hemû nirx û hîmê mirovahî û azadiyê ye. Li hember tarîtiya zihniyeta Daişî û Tayyip Erdogan şerê ronahî û serfiraziyê ye. Ev şer şerê serkeftina mezin û misogerkirina jiyana hevbeş ya xuşkûbiratiya gelan e. Carekî din em de bila keç û xortên herêmê tevlî nava refên Qesedê bûn. Davakirina pêşa rojekê azad de bi erka xwe ya dîrokî rabin. Bawerê ya me tam e. Em ê tevahî gelê xwe bi tevlîbûna çalaka cîwanan a nava refên Qesedê bikaribin vê êrişê vala derbixin, pûş bikin, planên dagirkeriya dewleta Tirkiye û çetên wê bê encam bihêlin dibêje Qesedê. Ev daxuyaniya Qesedê bû, daxuyaniya kecekî jî heye. Wekî din li bendê bin, ez hin nûçeyên deqeyên dawî hene dixwazim bi we re parve bikim. Nûçeya ku tam 5 deqe bêriya ku ez bültenê amade bikim. Li ser rêya Qamişlo Hesekê erebeyekî ji hewa ve hat bombekirin, têda 3 kes hebûn. Her 3 kes jî muqabil şehîd bûn. Lê di derheqê nasnameya wan de heta niha tu agahî tune ye. Lê niha xebera herî mühim ji Şehbayê ji Helebê tê. Ji bo hevalên ku hatine tevlî bûbûne, ez ji we re bibêjim, niha rewşekî awarte de ez vê weşanê dikim. Normal finala min ew bû. Bi nermend berbang min reklama wî jî kiribû, min vê derê kaseta wî videoyê hazir kiribû bi we re parve dikir, lê nebû. Ama ez ê videoya rojekî din parve bikim. Ji ber rewşa lezgîn niha ez mecbûrim nûçeyên deqeya dawî bi we re parve bikim. Hevalê me Bakurê Kurdistanê eger bibîsin wezîfeyekî pir mezin dikeve ser we. Yeketiya ciwanên şoreşker çi dibêje, yeketiya ciwanên şoreşker çi dibêjin, dem seferberiyê ye, yeketiya jinên ciwan, tevgera ciwanên şoreşker ên Bakur Rojhilatê Sûriyê dibêjin xeparastin mafê me ye, mafê me herî xwezayî ye, li dijî êrişên dagirkeriyên dewleta Tirkiye
banga seferberiye kirin ji her kesî xwestin werin tevlî şer bibin milletê xwe biparêzin. Her wiha bank li millet jî tê kirin ku şiyar bin 24 saetan şiyar bin di nava tevgerê de bin çi dibe nabe merû tam nizane lê belê tiştê ku tê zanîn niha li Şehbayê Til Rifatê li her du taxê Kurdan ên li Helebê Eşrefiye Şex Mehsûd xeteriyekî komkujî heye. Bixasî 9 milyon milletê me li wê derê dibin êrişan de ye. Balafirê dewleta Tirkî destpêkirine ji vê sibê ve êriş dikin ser gelê herêmê û çeperên şervanan. Şervanên me ê li wê derê bi îmkanên gelekî kêm di nava şer de ne ew jî mecbûrin xwe biparêzin. Niha Heyet Tahrir el Şam dibêje me qerar daye em êrişê Kurdan nakin li belê dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wê biryar dane êriş bikin hem ji bavê ve êriş kirin û hem jî niha ji Efrînê ji Ezazê êrişê ser Til Rifat û Şehbayê dikin. Ama herkes dizane ku ev Heyet Tahrir el Şam girêdayî dewleta Tirkiye ye. Tamamen bawekî fermî girêdayî nebe jî ji alî dewleta Tirkiye bawekî terorîst were nişadan jî em zanin bi salan li wê derê ne çek, cebilxane, xwarin, zat kî dibir ji wan re. Herkes zane Idlib li ku derê ye. Idlib li ku derê ye. Di binê Hatayê de ye, di binê İskenderunê de ye. Ji bilî dewleta Tirkiye tu hêzekî din nikare çek û sîlah bide wan. Di nava dorpêçê de bûn. Hêzên ku di nava dorpêçê de bin bi salan. Çawa dikarin ew qasab bi hêz bin û êrişî Helebê bikin. Rejimekî weke rejima Esad bikaribin ji wê derê derbixin. Rejima Esad ji bo ku bikaribe Helebê ji nû ve bigire sal û nîv şer kir. Bi hezaran mirovê xwe dewanda kirin da kuştin. Ya yani wisa bi destxistina Helebê nehêsan bû ji bo rejimê. Rejim çawa her tiştê xwe berda û ji wê derê derketçû û xelkê herêmê jî hişt ber însafa van şitê ye. Mirov fehm nake. Ja ev rejim ji Kurdan dixwest ku çek û silahê xwe berdin werin daxilê wan bibin. Weke vegerin beriya 12 salan merû çawa xwesa ji pêşbîniyê bê pare. Merû çawa texmîn nake. Milletekî mîna milletê Kurd ku tu çara wî tune ye çek negire destê xwe parastina xwe neke. Ekonomiya xwe her tiştê xwe bi xwe bi dest nexe çawa bikaribe li ser piyan bibîne. Eger bifikirin îro li Rojavayê Kurdistanê qesede nebiya YPG YPJ nebiya hûzanin çi dibû? Yek insanekî me li wê derê nedima. Niha qirrawan hatibû. Niha 5 milyon insanê me niha tune bûn. Perîşanî çê dibû. Hem ji alî aborî ve hem ji aliyê ewlekariyê ve. Daxuyaniya kecekî heye dixwazim ji we re bikirim. Yani ez dubare bikim şertê ku ezana weşarê dikim ez hêvî dikim ku dengên baş tê we bi qasê ku heval ji min re dibêjin deng baş e. Deng û dîmen baş e ama yani ne kamera min bi min re ye ev kompîtera di destê me de ez wisa me vê kiriye ji we re weşarê çê dikim. Wêdî înterneta vê derê ew qas dikişîne mecbûr bê weşanê bikim. Weşanekî taybet e hevan me. Min çi ji we re digot? Heh, tamam. Ez aniha ji kecekê banga lezgîn heye ez wî jî bi we re parve bikim paşê ez ê çend nûçeyên deqeda wî binêrim û ji we re bixwînim. Ji kecekê banga rêxistinbûyîn û xweparastinê heye. Kecekê diyar kir ku dewleta Tirkiye ketiye nava li bû tevgerê amedekariya wê dike ku Rojava dagir bike şoreşê ji holê rake kecekê bang kir di vê gelê me li her derê li ser bingeha xweparastinê xeberê ku pêk bike xwe biparêze rê nedin dagirkerî û komkujiya. Tamam. Daxuyanî bi vî şeklî ye bi rêya çeteyan hewltê dayîn ku kaos û şerê li Sûriye ji nû ve bê mezin kirin. Bi vê armancê çeteyên ku Tirkiye wan diparêze bi rê ve dibe destpêkê êrişî Helebê kirin piştre jî berê xwedan hema berê xwedan bajarên din di aynî demê de êrişên dagirkeriyê li ser Şehbayê jî hate destpêkirin. Ji aliyê din ve li ser tevahiya Bakur Rojdatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê êriş têne kirin. Mixabin dewleta Sûriye li hember êrişan nekarî îradeyê nîşan bide.
گن نپاراست همو هرم کوچتیان بری خدابونه هریکان و روشی گل سوریه به مترسیا کمپوژی را روبرو هشتیه لسر روشتا نوین لسر سوریه پلانه که ناونتیوی دمریتی دایه دولت ترکیه به تو سودوار گرتنش به روشه دخوازه هدفین خواه آرمانجی خواهین قرکرنه هدفین خواهی میتینگریه نجات پرستی داگرکریه پیک بینه لسر وی بنگهه لسری دا دخوازه دستکفتین گلی کرد دستکفتین گلین هرمه جهالی راکه تونه بکه و کردان قر بکه لپش ایرشین چتین دولت ترکیه آرمانجین دولت ترکیه اشکریه که اف یک و هین بیتر کمپوژی و قرکرنه بین سری سوریه بین سری روشتا نبید هندک مایه اف هلوستا دولت ترکیه و چی بکه و ملت الهرمه برده هبودو پرسکریکان گرانتر پورتر بکه هم لسوریه هم جی لروجاتا نوین رولا کودانه دولت ترکیه و انجام گلکی مترسیدار بخاره بینه وکه تفگر ام جدسپیکی و آلیگری جیانا بهبرانه ام آلیگری جیانا وکهف آزاد همو گلین سوریه نه جبو ویه که ما آمده کاری که ام کتنا نبا تفگری کتنا نبا هودانا آواکرنا سوریه که دموکراتیک یکانه ربازا چاره سریه یا راست بو و بکیری گلین سوریه ده ما باوری خواه پی آنی آواکرنا سوریه که دموکراتیک ده عین دمیده و تفکاری لدموکراتیک بنا روشتا نادین و چاره سریه پرسکری کار همیاجی بکی اف باوریا ما هیجی دوام بکه دولت ترکی جی با آرمانجین خواهی نجات پرست به هدف خواهی قرکر و داگرکری دست لروشا لسوریه ورده بوی اوی لپیشی دموکراتیک بونا سوریه و دموکراتیک بونا روشتا نوین بو آستنگ به مجیه که دج کردی تفگریا به دجمنه هیه لهمبر کردان نزی سوریه بو ده بجه که جکه تنکرنا ریوبریا خسریه دموکراتیک جخاره کر آرمانجا یکم آرمانجا بنگهین اف یک جبو سدم کو کاوس لسوریه هین پورتر ببه آرمانجا دولت ترکیه تنکرنا ریوبریا خسریه دموکراتیک آستنکرنا چاره سریه دموکراتیک یا لسوریه دخوازه سوریه کنترل بکه ایرشین ایرو به دست چتیان جنوب هاتنه دست بکرنجی به وی آرمانجیه یعنی کنترل کرنا تمام سوریه داگر کرنا تمام سوریه به تایبتیجی هلوشاندنا ریوبریا خسر یا ایرو یا لباپور سوریه ایرو هم لروجاوای کردستان هم جی لتواهی سوریه پیواجوه که آورده هیه دولت ترک دخوازه جراوشه هی سوریه ور بگره پولیتیکای خواهین داگرکری و خرکریه بخمریته به وی آرمانجی هم چتیان ده ایرش کرن هم بخواد که به نواله بود تفگره و دخوازه روجاوای کردستان داگر بکن دخوازه لوی داره کامپوژیان پیک بینه دخوازه ریوبریا خاصه جوالی راکه لهم بر بی اکی دوی گلین مال هر داره لسر بنگه ها پاراستین فابریک رو پیک بکن ها پاریزه دکتور نده داگرکری و کمپیوتر مترسین در کتنه هولی تنه بخوا پاراستینا گل دکاره جوالی بینه راکه دوی گلی مشیار به گلی ملبند علی کاریه جدر به نمینه پاراستینا بخوا بکن گلی مدویل هر ده برا کلیه به هزین به قوتین خواهیم پاراستینه تف بگره و بوان را ببیک پیواجوی شر گلی شورشگری فرض دکه به یکی لمه لهر کس پیواجو شر گل یه شورشگری لسر هر کسی فرض دکه لسر به بنگه هدوه گلمه پاراستینا خواه بکه لسر بنگه ها استراتژی شر گل یه شورشگری فابریک فستن بکه به نوا لبو تفگره دبیجه که جه که افجی داخویانی وانه روژن امتدا اجوره بیشم باور بکن روژن پر دیروکینه آنها قدر آمه تی تاین کرن جبرو پیوه کمپوژی جی هیه در روژه ویده جه ستاتویا روژاوی کردستان بگره حتی سرخابونه آنها همیتش لپیشی آمنه روشه کی پر آورته روژه پر آورته جبرویه که کی اگر هندک روحی کی ولاد پاریزی لجم هیه دوی پیواجوی ده جیه بگره همی هستین خواهین دجمنانه ناکوکین خواه داین آلیه کی به شورش ره
bi tevgerên Kurdan re bikî bena ve hereketê ew ê di dîrokê de serfiraz bibe. Hemî hêzên Kurdistanî pirsgirêkên xwe nakokiyê xwe dayînin aliyekî mil bidin milê hevûdû û ji bo pêşerojê ji bo naskirina statûya Kurdan tayînkirina qedera Kurdan bibin yek û hêza xwe bikin yek li ber xwe bibin. Pêşniyaza me jî ev e. Niha hevan bi destûra we ez çend nûçeyên diqet dawî binêrim. Ez ji we re bêjim hemî saziyên ragihandinê ên Kurdan ez ji we re bêjim ya jî bêjim min bêriya du mehê nizanim belkî 45 roj be min weke nûçeyek lezgîn min par vekir min got pîlan amedekarî heye li ser Rojavayê Kurdistanê şerekî pir berfirehtir were amadekirin êrişekî pir mezin pêk were li hember Rojavayê Kurdistanê min hem ev di weşana xwe ya Twitterê de jî par vekir di vê derê de jî min behs kir çünkü wê demê îstixbarat hatibû bi rêya hin hevalên rojnameger amedekarî plansazî heye wê demê min pêşniyaz kiribû ku ragihandina Kurdî çapemeniya azad xeberî ku pêk bike amedekariyan bike 24 saat xwe ji weşana zindî re amade bike min ev gotibû îja niha em hatine wê rewşê medya çapemenî televizyonên ku xwe amade nekiribin ji weşana zindî re ew ê neyne temaşe kirin ama kanal televizyon YouTube rojnamevanên ku xwe hazir kiribin ew ê bawekî awarte weşanên rast û durust çêbikin agahiyan ji herêmê werbigirin û ew ê bi ser bikevin di vê rêyê de baş e îja ji ez dibêjim ji îşevşûn ve ragihandina Kurdî hemî televizyonê me ê Kurd û 24 saatin weşana zindî bikin çünkü ew ê mecbûr bimînin û çi dikeve ser me em binerin yani ez çiqas berdikevim ez îro li Ewropayê bi qasî 500 rojnamegerên me ez dibêjim 500 belkî hejmar zêdetir e ya hezar jî heye belkî mübale nekinim ama rojnamevanê ku di çapemeniya me de hatine derbas bûne ji çapemeniya nivîskî ji MedTV heta îro hatine xebitîne û bi şiklekî ve yeriyane malê xwe ez dibêjim merû bangekî bike li hemî rojnamegeran seferberiyekî îlan bike ji bo rojnamegeran werin di çapemeniya azad de 24 saat kar bikin hizmetê bikin fikrê kî çi dibe bila bibe kî ji kîjan baweriyê dibe İslamîst dibe komünîst dibe kafir dibe çi dibe nekevin nava hesa û kitaba ji kîjan îdeolojiyê dibe bila bibe werin hizmetê bikin îro roj roja seferberiyê ye ya ez fehm nakim hakikaten bizekî hevalên min in dostê min in hevalên ku ragihandina Kurdî bi rêve dibin ez ê telefonê wan jî bikim ji kerema xwe re seferberî îlan bikin ji bo ragihandinê kîjan rojnamevanê me li ku dere Ewropayê heye hema xeber bişîne ji wan re bila sar bin werin navendekî avahiyekî kirê bikin cî razanê xwarinê lojîstîk bila weke artêşekî bixebitin 24 saat hejmara wan wê bigêje 300-400 rojnameger hemî jî pisporin ha bi şiklekî ve geriyane çûne malê xwe tabii herkes behsa pişeyê xwe dike meslekê xwe dike ez jî behsa yê xwe dikim ama ez ji we re dibêjim ez ji we re dibêjim erê ez ji we re dibêjim kî li ku dere Ewropayê dibe bila bibe rêvebirên weşangeriya me rêvebirên saziyên me ê ragihandinê çapemeniya azad bêjim bila hemen daxuyaniyekî çapemeniyê yan jî seferberî îlan bike seferberiya rojnamegeriyê û herkes bila were navenda me bila werin Brukselê em hizmetekî pir mezin bi rêve bikin ji bo milletê xwe yaw bi 5 kesa bi 100 kesa ve îşe nabe kî ewsa ye
آقای بلا پیشنیاز همه به و حوالین بر پرسیار کو ایرو نهال مگو دارید کن شکرم آخره و پیشنیاز همون بگم دقته گرینگی بدن و پیشنیاز همون و بانگامون و لیسته که بر فرشه بکن چقدر روشنامه گره ملکو درینه بلا حمی کن بنور و نخریبن حمی حوالی منه دوست منه یا تنه سوئیسرا بقاسی سد بسود روشنامه گره هنه همیش با کل کردستان کشور بنا هاتنه ایرو سورگینه نه او سیاست مداری ما بخنا به حرکتی بلورن بشرو بین خو بداق یعنی خو بچه بنا به حرکتی یعنی مجبورن سفربری اوه سفربری نایو معنی مروچه تو سلاح خو بگیره به هر بچه بنا و شهر کنی شهر کی جکی جان پیشه جمسته او بچه بنا به حرکتی herkes de beşe خدا herkes de beşe خدا کارساز به پری خو به تجارت خو شروان به چک خو به سلاح خو هنرمند به دنگی خو آوازی خو ساز خو مورالی کدوده شروانان مورالی کدوده ملتی خو که بنا به حرکتی روشن بوان به زانین خو به تجربه خو به شروع خو به آنالیزی خو به که بنا به حرکتی او باوری هیز و قوت بده ملتی ایرو از دوی قناعت دمه ملت می باکوری کردستان 20 میلیون ملت می باکوری کردستان به هیز وان روشنمگران با اجیتاسیون وان روشنمگران اگر رابن سرپیا دولت ترکیه بنا ساعت کده وان ایرشی خواهی خوبانه در راوستاندن به دست کنندن چاره به دست مده شاشم نه شاش یا بیشن از میشین زنان از شروعه بکنیم شروعه بکنیم ها چما شروعه نکنیم arkadaş از خواه داخفم ما شروعه وطنه شروعه کوچینی بیسندی از باش خبر دم نه ها از boş خبر دادم یا از boş خبر دادم یا baş خبر دادم من نزنم ki ya işte boş moş baş maş نزنم ama az fikriyim ne yani vallahi kit تجي خبر داده بلاوره تجي خبر ده از جمن اوقاسی ka هناك فكره خبر مسینم از هناك پار بکنیم یا تل رفات mesele ne tül rıfatı mesele ne şahvayı mesele ne tahaki dutaha mesele komkujiye ve deride eme ejwara tşekvişim tüccar parasına hak ekiş para nekin esas parasına millet tutan esas millet bila di komkujira derbas ne be bajareki navçiyeki dest guharine diçin ten vana nemiyin ama ya rastiye nizanım yani tül rıfat insan emeği kuşlar lüvederi bunu yani vaki kompeki bu eri ka roni vare من لینک شانت جيري وره bak denek eri bija yani tül rıfat bike ve neke ve derde mene var yürü be hazaran insanı melüvederi bir konkujiye ki ciddi ra rubrunu جبروی که این مهم مروف شروان خواهی بپاریزه ملت خواهی لودری بپاریزه عرض جهنمان کریه عرض مگله که مثلا نه عرضه مروفی کل سر عرض بشیم همت آخری نزن اول مروف به مروف قربان عرضه نکه مروف قربان انسانم که این پرستن انسانان اساس جوهیان و عردوان هبو جوهیان خواب پرست چند کلتورا خواب پرست هبونا خواب پرست اصیله نبون او قاس کمپوژیا را در باس کن اما خواب پرست عردوان هبو نه تا سال 46 سال حتی 5 عردوان تو نبود تو دولتی که تو نبود
Hatin zevi kırın kartsazıvan kırı onlara ama yürü devlet aman çeviye. Cehime devlet ama hej Araqame he Kurdistan he 5-6 milyon insanın ya ya rast anha düşmeni mehri mezin devlete Türkiye. Devlete Türkiye'nin bu kadar seri bir kişinin tamam. Ama devlete Türkiye devlete Türkiye Türkisi. Roni Guestin tevlibu mu gore? Mujera linçişan. Bunu da he. Roni eğer bu beni link dibni de ya. Yukarın tevlibin şurubu yapıp İja hevanno yani ravşak ve jora dibijim eve de peki İja ez dixwazim jora sıkmas bikim binêrim ve du ev şura bêjim hefteyekê hema alaqa we ji bo vê kanalê gelek zêde ye ev tiştekî pir baş ev serketinekî pir mezin e kanalên kurmancî tamamî kurmancî her roz weşanê dike wekî YouTube tunene ya hafte carê dikin ya mehê carê dikin ama ême her êvar vê derê em tînin agahiyan berhev dikin pez destûra we linkê bavêjim ama min link ji te re avêt di binê mesaja de ye ama dîsa ji te re ji vê derê bavêjim îja rewş ev e wallahî îja min çi digo piştgiriya we ya ji bo me pir zêde mîhîm e binêrin di kîjan şert û mercan da dibe bila bibe ez vê derê hewl didim xwe bigînim we tamam şans şant avantaj de peki tamam Roni Roni di mesaja di cî mesaja da jî heye ama ez vê derê ji te re biçînim ka de peki tamam ji erwel hasil hevanno tamam niha merov de peki tamam peyda kire ji te re niha dişînim evam ji te re şandiye şaş e tamam yeka nû ji te re şand baş e hevanno ez hemen çên deqa davî binêrim binêrin ez ji we re ji qeda navnetîvî nûçeyekê ye neçin derekî ez ji we re bixwînim vê yekê tiştê muhîm pêkê şandeya navnetîvî ji bo Sûriyeyê netên wêgvî pêwîst e hemû alî ya til rifat ez ê niha bersiv bidim ez ê bersiv bidim deqekî ez behsa til rifatê ez ê bikim neçin derekî ez vê mesela Ronî hel bikim niha Ronî bila were zindî ez ê mesela til rifatê ji we re bêjim mereq nekin kî çi zane bila bêje em naçin derekî em li vê derê ne
ام پیش نه خطری هست خطری یا اولا فهم نکردی یا بلاتر رفات بچه ولی انسان ما ضرر نبینن اما از ناش ورا بیجم یا هوان نه تل رفات دور اوی هاتی پیچان ریتونه تو درباسی روجاوی کرسانه ببی و 9 میلیون انسان ویدره 9 میلیون انسان لتاقن حل بيت ترفاتي لوي درينا هذا انسان لوي بالشكل اللي تو يقول كيف نابري مروا انساننا شوي دري دربخه اجبر بحث جيانا انسانات اجبر بحث هوبيتيا دشمن دكن دكارن سري انسان جيبكن دكارن كومبوجي بيكتن دكارن انسان ديل بگرن وانا بيرومت بكن دكارن وان ديمانا وان فوتوغراف قدان ابنيتي بده نشان بدن مواكي بهز نشان بدن او اعتبار کو قصده یه پیجی به دست کسی به قضا نابنتوی ده دخوازم بخم بن عرده او اعتبار نابنتوی و کردان برای شهربان فبدست کسیم او دخوازم تونه بکن دخوازم دیل بگرن اسیر بگرن دیمنن تکچوی دخوازم نشان بکن و فهم نکیه yani itibar kas mühime uzanın kadar nabnetevide itibar per mühime جبر وی کی چه دبه بلا به دنیا خراب بهجی دبه اف شروانن ما بتو اوی دین نکوین دستی دولت ترکی مثلا اعتباریه مثلا جیانیه سیویل ما دبه بیرومت نبن اف مهمه ایجا هوانو ایجا جبر وی کی از جواد خونم بمیرم رونی توره تمام شانده نتوی جبو سوریه نتوی یکویم گر پتر سراغاند و اوراق سوریه جنیز و دشوپینن نخواستم به تایبەتی بۆ یەرێن لە ڕۆژێن داویەدا پەتەرسۆن دیار کرد و تشتی ئیر و قەومە نیشانە بنکەتنە پێواژۆیە سیاسی و پێکانینە بریارە 2254 سەرێ وان بۆ خاتەوێ بریارێ وان و 2254 وان süper احمقن ev insanına süper احمقن yani ne proje yani 10 sal Suriye serubun bir o pasa insan hatın kuştun milyona insan koşber bu mal mülki kabun jiyana kabun briyaranı zanım çı hem serubun diken yani serkeşe ve işi serkeşe ve işi İngiliz projeye karakterma Suriye tamamen desti İngilizan pekti bu günevanji به کردان های و نخماوان شد نخماوان روني ياكو مرحبا ما مستاهل سلام رئيس يا مرحبا تبيني امروشي او كذا ممكن وشانه خدي از بالافرگه ما يعني بالافرا خاجي از بالافرام درنكت باشه كو درنكت يعني از گرك رابا ما از ساعتي كي از 2 ساعت البالافرگه اللي بندمه ها چه آگاهی البردستی بمرا پارو کرونی آگاهی آگاهی استخباراتی آگاهی کو شروان مدخن زحمتی امانه پار و نکن واقعی جمعات نین همجد شوپینن ولا آگاهی مش روجا به کروسان تین اشترا بیجون ده کرم کرونی از سنک بینا قبضم از يعني أجدريد أبو ملتقداري ذكر بقى روشك لزجينة يعني بواجهة كوباني تشاوا دست بكرد 2014 تشاوا ريبري قال لك كرد ريبر أبو سفربری اعلان کرد ام دوید ردا هنی کی درنگمان روجا اول جرگی از بینم بیرا تماشاوانا حوالی من روزنامه‌وان رونی روحا دمت پردرش دم شهر کوبانی دلیه دریما تجربوی هي باشه لي گودار کشید بی يعني تمام او تباش كنت دبيجا لي بلي از يمجي شي خدمتا في قالي كريا وكحر قال لي كردي چون دستي خواندا كرن نگي خواندا كرن لي رومتا قال لي خط بس تجربتكم بس بلي اما دي ساجي شي ولا نبيجي حيران از كردي كي كردستاني ما مجبر كويا دو شوبين دلي من كردستاني الا ما دينك ترجمه دلي من هي ترجمه سري من برنينا لي بلي يعني دسبيكا دما آگاهی وقت گفت یا روجاوا آگاهی جمعی هنن بگی گلک آگاهی رو لرمیش کسی نزان هنن فقط ام کرد گلکی
كانك نكفم رخنان هاي روشك اوارتل هولي هي سفربري هاتي اعلان كرن سفربري هنكي درنگ مايا لي بلي دي ساعات اعلان كرن اما سفربري نحو يعني نكش بوي روجاواتنيه جبوي حر كسي كرد گرك يرو هر كردستان تكفن لو تفگري بري خو بدن يپگي از پیشمرگمم انظام از ايدنم قبولنا بباوي من ناموسا كرد برنگا ده هر ديسا دي بن نجين كرد البر خو ددن پارودكن اف ایدی ام کرد و دمیرا گرک دیسا ام قرقرن که را وجه نمینن ای لأوروپا حیران باوی من پیویس بم حمی هرن پیویس جی ام گرک حمی هرن آن وکا ایرو کاری تو دکه لسر نگابه لپشتا شروان نخوابه لبلی ابنایی که معنا واتا رخنا هبه می رخنا جلاب بکن جی رخنا نهانه جی رخنایه لبلی دما اف ایریش کت ناف سوری بلبو دادی بکت حلبی ويبري خبدن كرد جبهة النصرة يكمين اي شر الهمري كرداكر لسري كاني جبهة النصرة ابو يعني يروبية حتى شاه يكمين لسري كاني 2013 اني ايريشي سر كرداكر خاص كرداكر بك ابو نها تلرفاتي دولار تلرفاتي دبي چمبر هاتيه قلتن وبن امرين تركي يرو يريشي قال لي كرد يك سريد نتوان دي ايه هدي بنرخ الويدري توب يرجع في رجايا نكت يا بن على تشتا وتركيا قرقرن كيرا روب رومايا ام كرد درنگ مانن ام كرد درنگ مانن گرک روجا اف باور دکم فرماندار نیه پگیج آگاهی دستادا هبو یا ول حاصل يعني هنا كي ديار بو يريش كوار سر حلبي اف قالك هيل حميزانن اف نتشتكي اما يرو جبوي منو تيرو ديار بو يعني روجا يريش كرن يبلي قالك هيل زانن يريش كوار سر حلبي والحاصل او چاره چیه چاره حیران شف به شف و روج ام گرک بانگوازیل گلی خو بکن روجا غیرتی ایرو نه گلی ما پیشنیازم ته گودار کر از چاره روجا غیرتی ایرو یعنی بحراوی ای بقلم آخو ای بقمره یا yani çare de serhaldan ameliyat yemeği bakurda da bilmiyorum. Vakilin çare bir zahmet yani. Hevan ejvara ravşa evi bejim. Ya tıl rıfat pır de zori da ya ejvara bejim. Tıl rıfat ravşa tıl rıfatı pır zori. Şaraki pır gran her bediri. Yo دقیق از هم نوچه دخونیم çetin devlete Türkiye şikayet günna vakitini zunzanın kıştiyar Malikiye Meranes Tatmeraş Tinip avana hammi yen tılfatine grida şahbay jüve deri vakitini dakik tamam yani dimen jihane az bir gabi dimeni hatibin az nişane verdim ama dakiki رونی تو دوام که تو دوام که يعني زنه کیشین دکین داوی کتیه نقطه که گوسا دما ایریش سر کوبان 2014 ایریش داشی آنی سر کوبان چه روز بوی رو او روزه گلی کرد حوجه جنو میری وی یک کانه به چک بگره یک کانه به نان چک آن آوی بینه بری خوابه در روجاوای کردستانی دما درواسی کوبانی بون زاروکه کی سقط بشه ایوال مواقع اوش تلمیه امری خواه 14 بود خوازم میناکی بدم و حوال جیلی گداری بکن امری خواه 14 بود شب و منزانی بود که دی چاوایه ملی ناری زاروکی 14 یا امری خواه لی بلی هلاوی راست حمی سقطه یعنی فلجه يجاري مگو یاد به هنك هوال موالنا هنك تدي يعني والحاصل زاروك مگو باوي من بوسبه مگو بري من امي هرن شار بكن امير اما شكرما خاتمي اما واحد سركت جواب گو باوي من مريه از مزني مالي من گو دايكا من گوتيه كوري من ازانم تنكا شار بكه تو هر الكوبان الكلكا موزيه خو جارجوري در به حوال خود شبك گو ذاتم ام جارجوري وانت شبك امری خو 14 هلک خو فلج نگ فلج دس فلج دایکاوی
ورك دل ميرخاص بقوتيه جسور جيشانديه قوتيه كره من تيجي هر البشتي هوالا ناني وان ببه جارجوري وان تشكا وقتا ويوسا قوت ذاتن قوت نما اما ظالين حميل ويدري هما ما نزاني بو عملي تشربكن ام خول تلاخن ام تشبكن والحاصل افروجا ديسا تنكنا شربك هر كفريكي توركي كفريكي توركي والحاصل اف كتيفي روجي ها بالبرسياري مناجي قالك بريارين خوش بدن قالك رينزال جمارا وكن داكو امي قال لي خو قال لي ما تشول ويدرا كتيه خطريه دوراوي چمبر هاتيه جهلا روفيا و دور هاتيه گرتن والله اكبر بريدن ديسا ناموسين كرت لشنغالي هات سريمه نظام لكات سريمه حيرا بس رونی بس تو چاپمنیا کردا چوا دبینی پرسه ددن چاپمنیا کردا اف ایش يعني چاپمنیا کردا رخنه من پرن ها اما لي بلي اف ایش دي نيشي بارتيايا وعشيرايا وايديولوجيايا اف ایش نتوا قال كردا اف ريشي نتوا قال كرد كنت يرو الويدري كي بيجي ويلي خفاف ناكا ام قريت چاپمنیا ما انبيا شعار ببن هنا كفالي مانا بسر بلندي دافانيا حتى شيء يا كج قصديرا يا كج فكيرا چيكريه بدار بسر بلندي بلاف دكن نظام چيچه يا حيران طالانه كردار دبيج هوني حلبي دركبن ام ناهل نوبي كشتن جولا ريبكن حلبي دركبن هنا كفالي مانا جيبي يا بسر بلندي بطار بدك تشوبه يعني تشتكي زبيب بلاكم ليه بلي حوجيه يعني جحر دفرين كردستاني ايرو نه وقتا تبيج اجبي حزبي مو في ايديولوجي مو في اوتوبيا مم روجلات ناوين في 3 سال از باندكم دبيجم روجلات ناوين غارانا غرايه تو نكان لي كفوكا بفروشه دما تو لي كفوكا بفروشه تو خود خاپينه جبركي گرك تو خوش شرك را آماده بك چون كلوي دري اف حروش ويس بي ديسا بقومه ايرو گرك تا 7 سال 10 سال 20 سال چی ام لوي دري بن حمي انرجيا خو ام بدن سر چك و رقت و سيدح و نتوكي شروان اضاب ريبر ابودغوتيا از نتوكي اضابكم حركه يعني نتوكي حمي شروان ایرو روجاتا ناوین یکمین گرک تو بری ویتیخ من غارانتی خو نتوا خو بپاریزه پیرا تو پیمپینوکا دفروشه تو کبوکا دفروشه تو خدا دفروشه تو چی دفروشه بفروشه باوی من لی بری مسئله بری او وکهوالی می نجدت عطال بود یا او زوی خلقی ویدری اموی چوا بپاریزن یا دول برچاوی مه ایریشی سرشن گالی کرن بسدان بحزاران هين جينين كد واندان قال غزاي وقال انقري وقال قيصر يمدبينن يا اف شوابي رمتي اف چه ساله چه دم ساله امتنانن اف نابا برا بس يدي كسك بيمبينوكا جي نفروشن من از تيرم جيم بيمبينوكا از جي بيمبينوكا تيرم جمرا باز لازمن باز دي مانا كتن زيندانا حمي هاتن ها برتوكين رومانا دنفسين بونن بيمبينوك فروش دجمن المروف وصادكه لكيجان شرباني كرد بنارن برخودري هري خورد كت زندانا 10 سال زندانا مايا هاتي برتوكا جمرا دنفسينه قال جهانك خوش دكه دجمن المروف وصادكه بويا نفيسكار بويا هالبسبان و دجمن المروف وصادكه بنار كي كت زندانا زيدي 15 ساعه مايا حمي هاتن رومان جمرا دنفسينه بري تك زندانا جي حمي قمطان وشربان بونين هري شاهين بون دجمن المروف وصادكه دجمن مرو بوساد كفلان كسنم بوي هالبسباني مدلم 3 سالي حبسه مايه شربان بو شاهين بو ان كردستان ان نمان قد نهار مراد بيجي بلوك باسكيوان رنگينه دجمن مرو بوساد كه وقتا تروجلاتا نافي ناس نك ويل تو سبب ويجري تيجي قال لك يا بابك ويجري الشبكه خا بيمبلوك تشخا خوش جمران قلم بازي انه هذا الرفاتي للشيخ مقصودي لا اشرفي البارح ودنا جمره بحث عوام بكن يعني جانا كان بيجي روني تشبهرسه يا كرو بس امي كينغ عبرت بقرني دي بس امي كينغ عبرت بقرن يا از برزاني من نظام ايدن شيء يا در برزانتي خبر ده باوي من ناموس قال لي كل برنقاد شه كي سوي شربكه خداي من اوه كيرو سوا قال لي كل شربكه خداي من اوه ميري من
شيري من بيخنبري من شرباني من فرمانداري من أوى مسألة أم قال كرد ذاتا أم نابني الكلمة يتشي أرجم من نينا دو توخمي مدى نينا أما ياو دب يعني وقتا توج نرخي نتواخو نباريزة ذاتا تتليك شوية شاوات دي يعني بنره الچته ایرو لحلب و شامل سر کردا جدیکه جبوی ترکی جی کردکی باشتره دگره کردکی ایرو دبیج از ترکارا برامون قاسی و چتا کی سر مرو واجد کنینه بس او جوان کردی خودی غیرت و ایرو خلطلاخه او جوان جنا کرده خودی غیرت و ایرو کره خوی هری دلالی و وقت دایکا پرسو سی کره خوی 14 سالی هلک خوسقت گو کره من تو هر الکوبانی فیشگن حواله خود جکه يعني حوجه خول مناعي كان ببيجي ياو هذا الشخرا الويدري ياو فلانكسو كردو شخرا تشكا خبنا ياو نوريا ام حميد شولا كاتنا كردي من انترفاتي حمي خلقي البر خدايا حمي ظلم وزورا دجمن قبول نكري يا جعفرين بري خدايا الويدري تشادرا دجي بتشادرا دجين قبجي حتى شيخ فرمان يا ذكريه تيجي حلبي دركبه از غرانتيه دمتا استناكو جموطه تخبينا هلا فريت وهلي يا بتشبي رومتيه ابتشبي رومتيه تشاوج روجا عولدا دحزا شروان يبقي ايه سلاحين هري مازن راسي وهلا نكرنو وجبحك فنكريه ابتشبي رومتيه يا شر تشتكي جدايه لورا ماجي كاني بو بيمبينوك بنفساندنا هلبس بنفساندنا امجي كانن لي وقتا قال لي من قال شر دابا يا كمين تشتي بينوس منه هري خد سلاح منه بينوس منه خد هري خد سلاح منه وقتا قال لي من البرق كرني با از نكان بيمبينوكا بفرينم از سبي بيمبينوكا بفرينم اما از بري غريك في جميع نوح خلاص كم بدم هيلكي داكو افقال تكنا سبيج نوتيجي بخم اف سرکفتنان وان چتایان ای پی سرخوش بونن حال سوریه دبی چه هست خود بزینن و الهامی بدن عشیرین عرباجی در روزاره لرقای وقتی لهمبری کرده سری راکن اف خطریجی هیا لی بلی نه لهمبری کرده تنی لهمبری عصوریا لهمبری ارمنیا یعنی خلقی لوی داری وقت کرده اوجی دبی چه حميد بن خطريه لايه افقل افخلق افكاتين ويدري حوجي حمي من اللي خبدن كردا جباكر كردستان جروجلات ج باشور هركز به شرط و مرج از پیشمرگم نظام روج پیشمرگم باوی من تقدرش موج پیشمرگه قبول نبه روج موج پیشمرگه دولت ترکی پرورده کریه قبول نبه ایرو توی بری خبد روجاوای کردستان بن الله یه پگیدا توی بر خبده هرکس وقت جانی زمان روزنامه‌وان کرد همی این روزی چه باوریه به چه اولی به چه اوتوپی و ایدئولوژی به گرک بخبته آگاهی بده چیده به او زده ویا موتیواسیونی بده برخوادرین موتیواسیونی بدن گلی کرد روزک او ساعتیه دولت ترک و چته وی دخوازه کرمانش کردا جهل افریت روز آوارا خلاص بکه من بش درکی نخواست کرد وهلی بمینه اف فلانه یکمینه آدویمینی جای به جهلا را خیلی تکفنی جهلا دیر زوره دا تکفنی بیسال کرداخن والحاصل ام دمک گلک کریتیک دانن جوانین کرد مرن یک جاره اجبوی خوشی دی بیجم وقتا من بری دا کوبانه دو زارو که من بو کره من حق مهی بو کچا من اشتا سالک جی مستر بو مرن یک جاره مرو دم رد قده بخودی و پیغمبر بناموس الشرف از نهاج مرن هذا عربي دا بترسم قلبي من بس كان حيف ومخابن يا وشام روف وقتا مرن هبه برا القرى خاصيه به برا القرى خاصيه به برا سوا رومتا قالكي به سوا رومتا قالي بندستي لحره اللي انشقلوا وتشقلوا هرشوا هوف دوري كتر ناموس هذه بيمال دك برا مرن سوا ويابه والحاصل ده بجنها امش خامشوكن تشيروكن بلا دف بردن
نها لقاده الشر هي إيريش كسر قال كرد هي لتلرفاتين أو قال ما أو شروان ما أو كسي نها لبرقادن يعني أمي بتشاوي سبي أمي بتشاوي الريها بنرنا مو إنساننا يوان سريوان هم بردش من ديدن أولي منا تيجتن هذه منا تشتت بلاف دكن بمرخاصي سري خدانين الريوانا نرن دما الريوانا نرن جيب توج الرود نرن ديل هاتن قرتن لي سري نات توينن ام شوا يعني افجبوي ما ام موسى از نكلم كبوكا بفروشم وتزيرو كبوكا بفروشم قال خشبونا کا مازوم عبدی چت بجه رومی راوستینن اگر ev êriş bir rengî devam bikin, bisrar devam bikin, em jî wê mecbûr bibin ku asta xwe bersivdayînê ji berê xurtir bikin. Ez ji bo gelê xwe tekez dikim ku em di Hêza Sûriya Demokratîk da ji bona ku va êrişana rawestînin û ji bona ku gelê xwe biparêzînin çi pêwîst e em dikin û em ê bikin. تمام devam ki Roni. Tedimen didin dimene ku şervanê Kurda dil hatine girtin. يعني ايجابنا كنا مقالوانا بكن بلي هناك شتا متى تشمشت فرق كرنن لي برومتن سري خدانين جنين كرد برومتن وكمرو وكدبي شا بهواكي وك في شقي وك خنشر الشعبي واندنره وسرينا توينن سرينا توينن جبرق سوا غيرتا سوا رومتا قال لي خشار دكن لولا حوجيه مروفن هری مفتار ve dünyayı da kurdum. Şervanın heri serbülend bu kıymet şervanı kurdum. Maftarın riyavan hakkı. Riyavan hakkı. Maftar. Kerem Kerem. من ببورين أو قريج كسن قريج بدويين شولين صحراء ما في وينينا حد وينينا أو علمو حكمتي وينينا دستي فرناك أو تركنجي عينن أوجي إيه شولو تشبرين مغولستان ما في وينينا دستي لوجين كرد بناره ما في ويك صوت جبر درجوي بردك كردك ديل بيغرتن شربانك كرد ديل بيغرتن شر ويش ببيجم شر تو ديل بيغرتن تو هر شهادت تو جانگوري ببه تو چپر بگره تو چپر برده تو شوندا هر تو دیسا پیش داره bana حميد شر داد قوم ما bana شر داد دیتن تو چپر دگره جانا تو برده ده جانا تو دگره تو وان ديل دگره او تا ديل دگره لي بلي گرتنا او تا ديل دگره تو وان ديل دگره پرجف جدایه داعش ما ديل دقرت ما درمان دكر ما درمان دكر هذا كيمايك يوقت بق حريا خبرك بداجي خبره هري مزن قزل قرط بو بيبت تشتكتنا بو خبره هري مزن دو قزل قرط نقول يا نظام يا فلان تشت يا فلان تشت يا يعني çünkü evji rumetata nırxeyte yine tevki nişandı da miroveki dil begirtin تو به ناموساوی به غیرتاوی به رومتاوی حقیقتا نینه تو بلیزی چونکی وی چاها تو به رومت دبه الهم بریمه کسن وسانه نه براتیا وان دبه نه جیرانتیا وان دبه نه سلامتیا وان مرحباتیا وان دبه والحاصل روشك وسا الهولي هي دولتا ترك كتير سوريا داغر كريه دبن ناوي چتا دا لبلي كرد حوجية يكمين بلي قلبي بالاستن يرو كوين مزكا المزنتية إسرائيل بناره جبوي شرفانة كيوخا جبوي جنازة شرفانة كيوخا بحزاران حماس بردان جبوي يك مروبي كرد ام كانن حوجية ولاتك يم كانوا بخرابكن جبوي جانغور شرفان شد بجده نود في كليدو عملوا دوراح دوسن يقردوي چتين دوگرکر دجوری ہے نود وی کلیدو عملو دوراح دوسن يقردوي هرم شهبوينه لفي داري جورك دنم دبيجن شارو باتون دنوفري هيزن
رزگاری عفرینی و چتین دوگرکر د قومه لی حیو وی کلی چتین دوگرکر نکورن درباسی احداث بن بله انها وکی کو هم دبینین جی شربان هزن رزگاری عفرینی و حاضرتی خوش بو ایریشه بکن جبو ایریشه چتین دوگرکر کرم کرون بنره چپمنیا ترکی جی بری استوی تبم همان نیف ساعت می چپمنیا ترکی جی شوپان همین نفیسکارین و روزنامه‌وانین و سیاستمداری و زانه چه نفنستینه دورا تلرفا تاتیه گرتن و جی PKK را بگور باوی من دبی PKK لی دلی تدبی کرد و جی کرد را بگور yani هوقا بأخلاقن ها هوقاس بأخلاقن هوقاس بأخلاقن هوقاس بأخلاقن نفیسکارین و روزنامه‌وانین و سیاستمدارین و مزگینیه دادن هف که کدیر تلرفات کتیه چنبری که جوان را بگور هوقاس انسانی که بأخلاق نتوى كدولتك كذهنيتك بأخلاق الأمبريمية حموي مجي بين أبر براتيان تركاج مراد باريزة بس بابي من بس ببينا ناس بكو مزن ببا ببينا ببيزة ناس بكو مزن ببا يا ناس هريتي برل كفر كفر كرد يا ناس هريتي برل كفر كفر لورا شبر إيرو شبرن جنين كرد و جوانین کرد لروجاوای کردستان چپر گرتن لو بر خودن کسین بغیرت یا پگه و یا پجه حوجه ام هر گلی کرد این نکانه بن ریبر آپو دگو تون نکانه بتشتک جی بکن سوان شربان لبر خودن دعا بکن ایرو از و تو سوی ام دپیون دایی که ما دعا بکن جوانین کرد ام هر کس ام ای کانه بن ای در فتی مهبن ام گرک باری خواه بدن چپرین شهر ام کانبن امی چای کی چیکن ام کانبن امی سلوگان دبی چه مت حیوان بدن جرا بلیرینن دمان مرخاصن کرد داد کتن قادان شر از قالان دمین بریدکم جنین کرد ایک لپیوان دهاتن جرا بلیراندن ای بوی جرا بلیرینن ای وی فیشکی بکار بینن ای وی چکا خود دسته خودن مسئله نرخین گلی کرد بی پاراستن دستکتین گلی کرد روجاوای کردستان نیزی 15,000 جانگوریا بخوین آخواه دبی چه مسوگر کریه بی پاراستن لورا روش دم پر قریتیکه و او چه تناجی نوها سرخوشن و ذاتن هشیوانش جراوی نیسری لوی دری بکچینن سبیدوس بی ذاتن هنه که نگه خلقوناوان کن وی هرن اما مسئله با هوا کی گرک جنوساید کلیسا کردا چه کرد ای او شاندنن وی داری یکمین گاف پی فرید روج آوای فرید کردجی پاکش ببه او یاری پیرار لرقای برای خواه عشید این کردا عربال هم برای کردا بسو شیار بکن برای خواه بده رقای و دیر زوری و بگاف برای خواه بده کردا قرقرینی که لیسر کردا چیکه اردوغان جی تشتکی دنده که به همان دمی جی به ویا گف و گرال کردا دو خواه بنره دستی مدایه از بخوازم از کانم بسکینم اگر هون گرا من نکن هون نکه و بن دستی من هون میرتیا من شیختیا من قبول نکن از زیوه فرمان الورع کم همان تشت عشت گوت همان تشتی رو حتی شد بیجه اردوغان بیجی بینابرد بیجه داخوانی حتی شی یای روش بوی یه پگی وشان دیگه همان تشت زمان اردوغانه برای می کرد نزانم چه لیبه براش حاله بیدر کبن اگر حاله بیدر کبن مجرد قوریدور که وکنم ناکوشن والحاصل روشة كريتيك لولي هي مسألة كاري منوتا أنا دفيتش كده أركا منوتا أم قالي كرد سرين ناتوينة قالي كرد البرخواد ده ويل غازيا بسمام ودوسمام يخوي شبري شرطة هرن وي خوال تلاقة هرن وي خوال سينوراقة هرن وي خواسي هرن وي بيتشك هرن بي جلو برق هرن لي وي هرن اما حوجه يا ريفبرين من الجوي دري زمينك خرد بلانك خرد
استراتیجیک کورد آوا بکه داکو گلی کرد فرمانه که کدن را برو نمینه مافی وی بی پاراستن آخا وی بی پاراستن رومتا وی بی پاراستن راسته yani îro daxuyaniyê pir bi bandor bûn Ronî. Dîmenekî heye ez vê dîmenê jî par vekim. La gelê me hinek cesaret bigre. Hêviya xwe biparêzin hevalno. Hêviya xwe biparêzin. Kaçı var be? Tamam. Ronî, baş e mesaata xwe zû da tijî kiriye. 11 dakika derbas bin saatê ra. Ez jî rêwî me, ez xatir ji hevala bixwazim. Hevalno, Ez jî rêwî me rê dabû min xwe me yandiye jî rêwî bû. Süper baş kirte, süper baş kirte. Wisa xwe giyan min. Ji xwe min jî bernameya bi dawî dikir. Ama axaftina te bandor bû. Ji hemî hevalên me ê ku li me temaşe dikin. Do jî min rica kir û îjî rica dikin. Hûn zanin ev 3-4 me ez weşanê dikim ez zû behsa abonetiyê nakim. Ama ez dixwazim û bibin abone. Ez dixwazim û bişopînin. Ez dixwazim û vê kanalê mezin bikin. Wekê do, îro, pêr. Ev heftekî ye eleqeyekî we süper heye ji bo vê kanalê. Ez dixwazim mezin be. Ez dixwazim pêşkeve. û hevalên ku dixwazim bi mîvan jî keremkin werin. Mamoste gotinekin bibêjim heman demê hevalên me in rojnamevan li wê derênin yanî her an cangorî dibin her an herin şehadetê di derfetê kin da li hêlekê li milê wan çeka wan li hêlekê qamera wan qalema wan desta şer dike heval cîhane hevalê me hemî li wê derênin yani yekemî ev hevalana bişopînin alîkariyê bidin ve hevalana çijêra lazım be ez tu em hev ji wan re tekmîl bikin bişînin rewş xeter e hevalên me ê karsaz eger bixwazim piştgirî bidin wan rojnamevanan ê me hûn zanin em tenê vê gavê em nikarin bi her kesî re leqedar bibin ama hevalên me rojnamevan ên li herêmê tekîliya me bi wan re heye em piştgirî dikarin bidin wan. Hem mesela abonî de em piştgirî dikarin bidin wan hem mesela ewlekariyê ve êdî ji destê me çitiye nikarin nizanim ama qet nebe moral em ji waran hin alîkarî malîkarî bişînin ancak em wî dikarin bikin. Ronî mala te ava gotina dawiyê li ku derê îro çalekî hebe îro sibe her gelê Kurd hewce ye têkevin çalekiya li ku derê çalekî hebe îro hizb û îdeolojî û kes tiştîne her kes gerek îro li ku derê gelê Kurd çalekiya daxin her kes kevlê bibin. Min banga xwe kir min bang li rêveberên çapemeniya Kurd kir bi taybetî ez ê bi rêya telefonê jî ji wan hevalê xwe re bêjim pêşniyaza xwe bêjim li tu deverekî Ewropayê rojnamevanekî Kurd vala nemîne bi herkin saziya bi herkin Brukselê werin bixebitin bi şev û roj bixebitin. Baş e hevano bi hêviya rojên xweş azad ez rêwî me ez mecbûr divê biçim êdî nîvê şevê dibe serê sibê zû dibe em ê weşanên taybet jî bikin. Dem baş silav rêz Ronî bay bay silav ji te re.